Oliver Asimo w'emyaka 52 y'obukuru okurwa mu kyaro kya Ryenjoki omuri Kakindo Town Council District ya Shema nuwayitirwe omuri Kanyina Shema habire nakorera kumara emyaka 6 kandi abanyabuzare babiri bamara esabiti bari kumuronda buzire batyo niko kugwa hasumuye n'emyenda ye yabira ajwire omu kishaka bisherekirwe mbwene rizoba kuba aranze omukina bwa nyuma yo kureba aho nshwehera batyo niko kumushanga yajwire busha ashwekirwe bitumba nahikaho twizanemo guha usanga abandi abantu usanga urekina reshiti ndahemu guha yanje nsuma kunaza kwika hansi ndeba nabanza kureba amino agaga bwa side yifi twatingira twonga kuri mwize mu checking turenswera nazikora ki ati ko mutayi no usasi mbe nyuna imbe ntine mani kandi yakitando bene baronga kwindize ati nyonyizanye na machi na bati ati no hako ba ukintiko kuzanka iki polisi ya Shema Central Kabwohe yahika hamwanya ogwiri kwerwaho yabushenyi batyo niko kwihaye umubiri gwa Oliver twamare biroka katameta kumureba niko tukatandikira kuronda tuyizayo kunuya turundo ko mbishaka byona tukarore twaza kagango umwe na umwe nkanta kuyiza kunka twamare kizemruni ketano iza turonda chakari hagata y'abandi zogu ntuma ko rufutura hwacara kunka yija yabura barundo mbishaka barunda nkayi abanyabuzara batankira hakurga sa yaburire cyumwe biza ba suspecting akinaha baza mbarunda mukunka tubabona se twatri yakasheshe keri izuba bakama bomufu bizana baremera akina bizane mu kayabwe gito yabutosha barebamu bashanga umuntu arumu uko cyamanu wicweka kwita polisi yasanga side eje nja kubayohereyo yasanga side eje emerire bati akisika aramina gakozere bati yatchweka yasanga yona n'umwenda bagurisa hansi ngahe nebitumba bimukora ati chairman w'entebe yo kubanza habwa Kanyina Shema yajumerere bikorwa nkebi bobe nyine bahani mutarumu ngwari wanzangu wakwatu hati nkurugugu nko kutandika kurondo ndisaka hati kuna abandi ahumuka murumuna wa mukamawe antere atu chairman oranki ndumuka ntyaba bagira nibenda kuizayo garuka kuri bo mukina njira kandi sibo ofisa kabizire tukakweka tata omutumbe gwatwarwa hirwaro rya Kabwohere center yakana kuceberwa obwo kuchondoza kuri kugenda omumisho gasha kwa Mike atwakire